Zašto zapravo zevamo? Naučnici još nemaju konačan odgovor. Svakog dana zevnemo više puta, ali da li ste se ikada zapitali zašto? Većina ljudi misli da zevamo zato što nam nedostaje kiseonik, ali to nije tačno. Naučnici su tu teoriju odavno odbacili. Jedna od najprihvaćenijih teorija kaže da zevanje pomaže da se mozak blago ohladi. Kada širom otvorimo usta i duboko udahnemo, povećava se protok krvi i vazduha oko glave, što može pomoći mozgu da efikasnije radi. Zevamo i kada smo umorni, kada nam je dosadno ili kada se budimo. To je način na koji nas telo priprema za promjenu stanja budnosti. A sada najčudniji deo. Zevanje je zarazno, dovoljno je da vidite nekoga kako zeva ili čak da samo razmišljate o tome i velika je šansa da ćete i vi zevnuti. Ako ste upravo zevnuli dok gledate ovaj video, niste jedini. Za još zanimljivih činjenica i misterioznih, ali istinitih priča, zapratite kanal u znak podrške. Vaš gospodin X.